Oke baik, satu teman manis dulu stay at home ya. Iya, naikkan penontonnya ya. Ope huboto turi-turian ni paragaulata Duko tarambere ngau maho padua-dua Badamu doa pe raddo tau salelengo Anggo holong ni rohami tuhalak do Anggo chattingan manis-manis hatang tua Surenai ternyata si palesendo Alasan do HP pandemi covid stay at home HP narap do si doli di doho Balonai ho hasian bersandiwara Balonai ho hasian paposoroa Pandemi covid tiba-ko si dalianmu Pandemi covid tiba-ko kesempatanmu Hai dan kuripu somoni babaenambu Salelengon uripu do tutu holongmu HP ternyata holong pi holong palsu Di baik kono au HP meam-meammu Iya, coba dulu dicek ya. Anggo chattingan manis-manis hatang tua Surenai ternyata si palesendo